Mana sa te kaisa topic singke mana jeta kisa sa sal lai thangjago Agartalani Rabindra Satoki Barsiki Bobono Janajati Morcha rongni kaisa state level ora jagao program khaitaniro chini kongthai barani montri na teprasa hamkhai montri Montri Bikash jeta pal buskango microphone buskango saka jeti pramo tharokno boila bukor khoknai khoknai jeta samani boto joto jagao no viral ngoi tong bokorok mantri ngoi bon bukhokni mahaike alada party hanai mahaike kok sauni usite de tong bonal bom hai phirok nukha thung social media ono nukha thung news channel ono nukha dongo tv sarang sati dofani tv thung channel ono nukha joto hastini tiprasa ro nukha Hangnai 13 tarikh jeprosini tiprasa hamkhrai mantri Montri Bikash je kok samuni boroila khoknai khoknai hene ia boni sal nei sal tham porika ai hai kaisa news nukha ang zolewi tongmani bagai ang hai bukhok per jakaisa ia bor jaga kaisa bek boss sabana zolemani kalai kaisa ব্যক্তি na personal na ang boroila khoknai khoknai hene hoyahi bo samani or directly indirectly tipramo thano directly indirect na hobo kintu bor jagabo je gunda bahini rok je gunda khainai rok borno boroila khoknai khoknai amota hai gunda chole glak dorkar hole protibad protirod protisud ni samani Protibad bukhainai protirod bukhainai dorkar nangkangke protisud khainai means boroila bukor hai khoknas nahi ek samnas na boroila bukor hai ek samnas ne protisud bole thik ekdin pore 14 tarikh ogen ne kaisa sini shankar devor mawai sai khok jagai pai khable nukha sakmaga da khok jagai pai khable hospital tabo jora jibi hospital treatment cholai tangle get directly indirectly jorisi khoroksa tiprasa hamkhrai mantri si haike ni kaisa gathering kotor mawa sining haike kok sala mane o tola tongnai rok phanman jagai jara grass level neta rok phanman jagai sini neta sini mantri sai kok sai tongke sing haike nglaya tongnai ni kulaya ni tan khaba bo sukli rama bane sahos phaine amota haike nglaya Kirilia karon bo ya lahar mungkangke bus kanyo baike bo additional Triprama thana sarkar sabai ADC government BJP to mana amana bor ektai lokho je kapane by any means by kro boroila bukor haike khogei phane to bonai sarkar haita Triprama thana no bohona direct garo Triprama thana kok sasni Triprama thana bono protibad khaisni फिर अगले कॉक्स हंसने फिर बेल बसने और ते कैसा संग बहुत जगपन बस कांगो टीटी एडिशन इलेक्शन तो फाइट तंका और जगह 28 ता सीट ना नहीं जेटा वो कॉग गुसल शाखा और जगह बतासिंग सामाने जगपन एडिसी वो बरो दखल खाइने तारमाने बरो स्टेट गवर्नमेंट आसगुइ तंमनि बा रां पैसा रो तंग जगपन रेटिंग सेकिंग खाइपन बुट चोरी खाइपन boro edisio dokol khainai hamani diklaika bone edisio jekeba dokol khainai karon chini edisio tabok seat 28 ta tongu rajyapal mononito 2 ta total 30 ta karon nang jasupane bukur khogdi jasupane nang satimdi karon ageni tiprasa tabok 1980 ni tiprasa tabok taboni tiprasa rokha 2025 ni tiprasa karon tabok pura internet baisyo lewe sini borok tabok asuk ketheng kerikha asuk busia kerikha baksa busi tutui hai tongmani piaba asuk busia kerikha nang sarkar Triprama thana sabai sarkar tabo mawani edisio kuno khomta kare karon nangwa song nai nai boroni seat already ni komokte to thangnai ni wa jebra lok sabha 400 par mani besuk kakaba nini 200 par
नीतीश कुमार बायनि चंद्रबाबु नायडू जदि सि करंगै एलाइन जों यांगंगे सरकार सि गयरबनाय माय अवस्था बो माय अवस्था थांनायनि 2018 बीजेपी बुसुकता सीट में अरनि जेफ्रो 2018 जेफ्रो सलो पाल्टाई हमफ्रो आप्रो सलो पाल्टाई हमफ्रो बनि 2016 থেকে 17 खाइ सिंबा आप्रो सलो पाल्टाई नि बीजेपी ने आप्रो जनजाति मोर्चा नि डिस्ट्रिक्ट नि आं जनरल सेक्रेटारी कैंपिंग खाइ 4-5 मास कैंपिंग खाइ आंबो बीजेपी नि सामुं खाइबो जागोन कष्ट खाइबो जागोन अ सिनियर नि चलो पाल्टाई समय अ सिनियर नि बरम गनां रामपद एमएलए जमातियानो एमएलए सनानाय बिसिनियर अनेक अबदान दं कारण जों लाइलाक थुम नकलि कलसि दार्जिलिं आगासेमरा सुटगंग्राय 5 मास कैंपिंग खाइसिम आप्रो चलो पाल्टाई नि जतर लाइनो सरकार आप्रो फाय आप्रो बुसुकता बीजेपी सीट मा प्लाइ 40 नि बाराबानो या ताक थांनि नेम बुसुमखा ताक थांनि नेम बुसुम मानो 31 32 कमकटे फाय ओके बरक सानाय बरक फेम लंनायनो सानायनो ताबो जों बुसकांनि एडीसी इलेक्शन जों 28 ता सीट चबनाय स्लोगान बरावैतम 28 ता सीट तबै ननि एडीसी गवर्नमेंट खानाय एडीसी गवर्नमेंट नो सोलायनाय एडीसी हाफां सोलायनाय हिरसा मुंसा सिरसा लायना किन्तु सोलायमानगला जेखबानो तिप्रामा थाफायनाय बुबाग्रानि साथियाव माबाय बुबाग्रानो जतो नाहर ताङो ताबो एडीसी व जरा एडमिनिस्ट्रेशन खाइ तंनो एडमिनिस्ट्रेशन चलाय तलाय चिनि सीएम एमडीटी एमडीसी एमएलए बुबाग्रानि साथियाव माबाय बस गांवा हाय ने हाय जेखबानो 24 का 25 ता सीट तिप्रामा था जेखबानो फाइनाय अलो कन्फर्म कुनो सन्देह जाने कके माने जगतन बसकां एडीसी वबो मथा तेबा मथा सं फाइनाय बुबाग्रानि नेतृत्व हायतना फाइनाय जेखबा फाइनाय अम कुनो सन्देह जाने करे अम कन्फर्म सिसं विजय उत्सव पर शासक दं बरक साइट अंके 28 ता 28 ता बरक स्टल बिने बरक सालाय दं बरक सानाय ने बरक सानाय थांनायनि दिन ताइसियां साइट थांगामदा 400 पार माया तब बरनि राजनीति जे डायलॉग 28 ता सीट तो बनाय माने जरा बीजेपी खाइ तोनाय रक्ताबक सिनिति प्रसाद बिसिबो जरा जनजाति मोर्चा हि खाइ तोनाय टिप्रा सारा बरन त खाति सावै कक सावानि बाटा कारण ताबनि सिमिसि एडीसी जोंफा फाइमै सरकार बीजेपी साके त ते खाबायनै ले बायना हानि बागै बरा ते इपाना बका थांसारै दं ता बका थांसारै दं 28 ता उनो बीजेपी बिनि एडीसी हाबागो सरकार खानै सावैमा दं जेफ्रो इलेक्शन नाय जेफ्रो मादला मगलायनाय ते दिल्ली ते तालथा आफ्रो नगनाय साबफाय साब सरकार फाय दूध पानी का पानी आफ्रो सराय नगनाय आता कैसा पाइथाक ने टॉपिक से थांनायसिनाय बाबो ताबक वार्निंग हाय निकलाय दङ हठात सके जेटा बुबाग्रा आस साइटआव गय तिप्रासारनो थांसा खलायबै थं जागाव एकाउन्ट आव खायरबै तां मातै हाय आन्दोलन काहाम जतनो थांसा खलायबै ताबक नायथाव हायके आन्दोलन खाय तमा समयबो फरकसा हठात सके जे सोशल मीडिया रग फायबै जेटा बुबाग्रानि एगेन्स्ट कक साफायमानि बुबाग्रानो कक बरक माया बरतं बरसं एमन जे गालागाली खायफैमानि जों साइमनका बनबो हास्ते फाहनो बनि जेटा बुबाग्रानि एगेन्स्ट साफायमानि न एसे खरकसा बुबाग्रानि सेंक्रा बुम हायके न बना डिफेंस रय कक्सन बनो सिने प्रसेनजित देवबर्मा सार हास्तेफा आयं लारो हास्तेफा नै बुं माइ फै कारण बरक टाइगे अंडरग्राउंड खाइजा ओके बनो बेलाय बरम रो फिया बनो नाहै बथां खाबो बनो व्यक्तिगत बेपार कारण नों खरकसा हातै दफानि बागै हकां बालै आसखो दगमा बोहै बोसा ताखौ बुखौबाय कागै फाइमानि यागुल ताबो नों फाइ हठात साके नों काइसा नेशनल पार्टी बा आगे तमा खलाय तो मने बा आगे एनएलएफटी नि बा प्रो माने सिनि
Ongthai barani bangwi choba khlai tongjam. gongthai barani bagui choba khai phai hingke afro bahai ni nung jefro NLFT jefro tongfro afro সংগঠন kaining pheka thansa krini bag mayung koso mayung kopor hi sak bai sak konglai bu tharlai kwbangma thilai kaisi mayung koso bu kasoi kokha mayung kopuno mayung kopu sangbu mayung kosono kasoi kokha thansang laimani ani bagui sak bai sak dol bai dol সংগঠন bai সংগঠন nanglaikha nangini kwbangma borok tabu sini pararago randi kwbangma tong sini yang amsarok kwbangma tabok busai thijak kwbangma tong theilaikha mayung koso baksa khagjaka mayung kopur khagjaka nge tabok oroni phaiye jefro 2024 ni 4 tarik September jefro government of India by jefro accord khai NLFT accord 2000 tak thamai 24 sini Bishamon sar sini tabok Prosenjit sartrok tong nge accord khai phaikha pia tabok bubagra thansa phaidi joto thansa ke samung khailaisian bonino thansa samung khailaisine ne hanai phaiani jagao bo tamujani wan soe asuk do phani bagi samung khai phemani tamujani wan soe BJP wo join roirikha bo boni nahormung tama bono sing ulonok nai srai srai Mane BJP sonjo bona rang roglu phonugui tikya dronai rohen hatat sakna ka bono to sawai maya karon buskang nigo ADC election ngani thangi tong tei paltham talbrui karon tabok nai nei khang ke BJP ni ngai tabok candidate khub obab candidate chirojak nei kre karon nai nei khang ke tabok active kisi se social media ro nokjak tongmani borong khang ni ta Bipin Deborma GS nini Reboti nini Bikash Deborma tang nini Tripramathani thangpai nei Poritus Deborma borokta asaksi nini Sanjit Riyang Podoluson Tripura MDC asakoksi nge tabang hai ni hai bus kang ni election ungrang kang ke karon candidate rojak nai khub common ni thangna nge ban candidate doni kok sajak kana sambhabato amani wan somani si sambhabato candidate ni bus kang ni ro nai ro kok sajak kana ke wan somani ana put sa thangpai kata nge boni kaisa nusang nukha bonus sang যেহেতু sing accord khamani BJP sarkar central government means BJP sarkar okay nang BJP sarkar ni sisi central government ni was sing accord khamani bas sing oroni thekene sing develop makhai manai mai borok seronai roya ai saman gete kaise boni khoktai nai nai dinang tabong nai nai jang thansang na nai sa nangga tani thansau phaimali asa ani sing nangga tani tabok thansa ngai bubagrani satyokma bai 2021 ni simi ADC sarkar tabai phaika ADC government tabai phaika after CPIM si sarkar taman ADC BJP sas tamai amne bubagrani netritwe bubagrani teifang bai joto tiprasa thansa ngani bai ADC sarkar tabai phaika government tabai phaika bon ya gulo bahai na haini tabok 13 jona MLA bon ya gulo bahai na tabok MP khoroksa bon ya gulo bahai na kwbangma jaga tabok je mansa ADC prai ne develop khaito ADC government piaba or jaga bo si thansang ni sini tiprasa thansang ni hindi bolo salai tongo bo si thansang phaimaya ngabon nukurok bono norong wan songnai deisi ani bola thansang phaimaya thansang mai ayang BJP o phut ke thangai nang khorok sasuk do phani bangi choba khaibene hokang wal phaina nini okjagai phainai bolamo thumai asamai watei ru wa warjai nang khub kosto ke phaikana chung no respect robu do phani bangi samkhai phimini respect robu pia nang oro phai bubagrane kisi se joraro na nangani pia tabo okuni social media okando gumanka bubagra ko borok simaya amutai rok sasala hata amutai rok sasala bubagra মানে bo jeta BJP bai rihori thangmani ba ora jago thangmani boni sajak khana jeta ne bubagra na mane attack ma khlainai hamya kok ma sanai mai sama khangke na 100% ne ticket donai re sajau de mai ka hotat chake haika mata asuk bubagra na
Karan national party wo tabu national party tabu sini state government je pro tabu solai tamani dai BJP sarkar national party wo ancholik party no haya hoyang ke neta kasai sima yar leader sing ma age nai nai dini ni MDC Sanjidria bobo bubagrana already no hoja already no saja product ne boro raja kawan ma sagata ni amara go site sini agin ex MP re botitra tabo bubagrana khub attack khai nini tabo GSB pin debar ma khub attack khai joto attack khai so national party ni jara tiprasa leader boro bubagrana attack khai so bubagrana attack khai kok sayang kene boro leadership ma yakana bes kango candidate ma yakana amo nahari nibo gutak seng sakana karan oro national party o sithang haba nang je ba ancholik party ni no hayama hasna nang je supa ni tiprasa ni ba kaha khaina ni satyo moya nang asuk do fani bangi hamjak tongka tiprasa ni bangi hamjak tongka ngangke nang tabu roman skill ni bangi kokti sadi amla bangali songjefra amla bangali party ni gorango rudropal sini agartala malike khwai malike उदयपुर मालिके अमरपुर मालिके धर्मनगर मालिके हप्रतानी खरक शासन नेशनल पार्टी नि जरा नेता तंगनाय र लीडर तंगनाय र तानी कक्ति सय थाइसे पर तानी प्रतिवाद खया निने चंदन चादर जिजेफ्रा मकुदिन राजा हि महाराजा न होई त आफ्र तानी सिनिते प्रासाले नेता जरा नेशनल पार्टी खैनै र विकास देवरमा रामपद रेवती विपिन देवरमा संजिरिया पद्मसन त्रिप्रबियां था तानी कक्ति सय निरा tabo jepro bubagra saprong gangkani rok tani bubagra ni club aseng nanglai kintu oko kaisa meitonar bubagra no nang je support kebeng di bo maharaj bubagra nang si tola komor nai jepro bubagra kok khulogane jepro bukok khulognai apro nang tola krai nai je suk সংগঠন bangdi ni kamar kan nai nai age TPF tongmani TPF busuk সংগঠন kra जेफ्रानि 16 डिसेम्बर 2022 16 डिसेम्बर एडिसिओ निने खुम्पु एकाडेमी माडो जेफ्रा टीपीएम नि गैदरिंग फ्रो अपरो बुबाग्रा थांखा बुबाग्रा न शॉर्ट फिगर होका बुबाग्रा न गो बैग होका बुबाग्रा न खाकला रइन दुलाइखा संगठन माकमा पूरा थापला साइ तब कस करै का नंतर नाइ नि आगे जिनि एक्स एमपी रबटी बुबाग्रा न बुसु दरख खरकसा सिटिंग एमपी न रजाका बुबाग्रा भाई नों साव ताफाइ कारण बुबांका इंटरनेशनल फिगर ब खरकसा प्रधानमंत्री मन हाइसि प्रधानमंत्री मन नि अ सारा भारत वर्ष न सालक मन नि कैपेसिटी त अरे नि थुनिया मुनिया किसी से नेता सिकम से नेता र नों ससु गेगो भाई लास्ट बस काने एडीसी इलेक्शन फाइ त आफ्रो नाइन दि खरक बुसक ब एमडीसी बीजेपी नि एमडीसी तिप्रा मोठा फाइ अजरा लाइसि tabuk sing kwang manu siwi to fainai terus kang ni fainai ga faidi paithak go sing sinai nang ese kwang salai mini bisingo paithak ni sing omo nang sinai taban nang ese bubagra ni kaisa sing krak ngoi samung bo khai tongo nang jata sini bo tongbo tabo bus kang edc election to phai tongo nang ta sing saka tai tamni tal tham bisingo na ibramo thana nang bo maikon no ha je kapa bora pusuk sibai fainai siut Jakwa brau de fainai abun paitha go lokorokno bomhai kokosatna amo angno ni social media tinno ni news channel ti kokosana ni musumu ti pramotha 100,000% fainai 100% 1000% jakwa fainai karon tabung ni simi seng wok pu rewi nare tomane bijoy utsav chana ni bagai tabung ni simi rang collection khailei kisa misa afrani bagai tabung juting tonglai mana is confident kuno sandeha bhel mane seng tabung jara samung khai tomani kosto khai tomani thangna ni na jebro 17 ta faimani karon chini Hongso Kumar chini MDC Hongso Kumar sir bo bagai MDC BJP ni tamani ti pramotha phai peika tabuk samung khai to nini tabuk nai ni samun wo bahai ke joining hoyi to mondol ni ex MP mondol ni ex sabapati president nini Mohanlal Chakma boni netritwe kwangma joining rokha hai mondol ni sabha netri Mayawati Tripura boni netritwe kwangma joining hoyi to tabuk thung
news on nine idea the promote how joining Romani has taken a tacit hand. Mane bus kan ADC election is sikang tai burung mane join khai pe nei pai thago ka bro nera সংগঠন বড় স্ক্রি খাই পেছনে করে মানে জিরো পাইনা লা পাই থাকো জিরো পাইনা বাস কাংনি সিনি আইনা 28 সংখ্যাকে সিনি বিধানসভা আপ্রঙ্গকে সিনি টিপ্রামঠা হাসতে আফাঙ্গ সরকার এককভাবে সরকার খানে যদি 28 হাইনা হাই যদি ওরা বিধানসভা বা যদি টিপ্রামঠান যদি পাই থাকাকে চিনি টিপ্রা সারক চিফ মিনিস্টার মামন সম্ভাবনা তাতে তো অবশ্য ডেফিনেটলি দङ কারণ थांनायनि जेप्र चिनि बुबाग्रानि नेतृत्व 42 टा सीट दं टिप्रामठा बियाबा थांनायनि कयेकटा निनि चिनि टिप्रासा थानसा उमालिया निनि तब शान्ति बाजार निनि सामनु चिनि 30 बागमामा बहायनि प्राय चिनि 30 बागमामा तब 56,000 भोटर दङ सिनियर बजरिसेसन टिप्रासा थानसां खांके सिनियर 30 बागमामा लाइखाम सामनुवा बो लाइखाम निनि शान्ति बाजार बो लाइखाम गे तब 13 टा तमने 16 टा जरिसे इंगै थांखाम आजके संते किसा मैजिक फिगर फाइखाम फिया थानसां नि काइसा जगह नोजखा चरिला मंगाके सिनि टिप्रासा 37-38% फने र थानसाङै सिनि टिप्रासा जिति खता एक लगे थानसाङै बुद्रमा बारके सिनि एमएलए नि कारण तब बस कानिवा जतने थानसाङनि न सात्यवै तङ थानसाङनि न नाइ तङ जों बस कानिवा थानसानि फरमानाय अ थानसानि बोथाइ सिं हाइन हाय एडीसी हाफागो सरकार खाखु लेके हमबाय लुकरकना ते सातनो लेके हमबाय कदकमा रंगै बबाय रोमान स्क्रिप्ट ते कबामा दाल बिदाल टीवी ताक जेटा बारनि इसुना तैबै जेटा कक सालायमानि लुकरक स्राय खोनाबाय खोना माइखने जों चिनि स्टुडियो वा जों नगराय रावना नाहरै नाकुकमानि जेटा बारनि सलै तमरना जों डिसकास खालायलेबो ताइ जे नाय तनाय रावना बो पाइप्लाय हमबाय सात पाइ थाकनि निसिनो आंनि मुंखे सुभाष बर जमातिया आं कुमति डिस्ट्रिक्ट नि YTF नि सेक्रेटारि ताबाव दं गोसोगना तेने बां उइसुंनो कक बंगस्तं जों समयमा ताका हायनो ताइ दाल बिदाल जों नांखे कक सालायफिनै जे नाय तमना जतनना हायनो